hurmatli tomoshalar, teng vaqtda aytgani metinda tag'in bir uchrashuvimiz sizga berishgan motorliqlari turida so'zlarimiz deganim. Mana endi bu vaqtda mayli, hozir iyun endi, hozir mana iskalgansizlar butun tirayak yashil tusga aylantirilgan, ko'milgandek endi. Men ham sizga tag'in teng vaqtda so'zlagan tutilgan yig'in endi hamma o'sgan ayollarning turida so'zlashamiz endi. Hozirgi butun motorliqlar turida so'zlashamiz sizga yangidan. Aytag'iz hozir davom etaylik o'sqirishimizni teng vaqtda. Mana endi bog'chada o'sgandagi insoniy bir go'zalliklarning, bir motorliqlarning bo'lib turgani sheshkalar bitindi. Mana ko'rasizmi, endi shunday qizil motor tuslar bilan ular bunda o'tib yotalar. Hali o'sqichqana murtdan sheshkalar bor. Bo'lmasa murt qushlar ekansa tushirganlar biz sizga. Bu sheshkaning ismini bilmadik endi nima deydi endi bu motor sheshka endi. Bunda qizlarga da bo'lay aytilgan bo'ladi. Kesirga de urlarga endi so'rasalar jumlalarni bilamiz. Agar tushib ketay bo'lsa. Mana tevaqt tutganing bitindi bu mana bu yerda parnik kanayda bitindi. Men ko'ras ujalar mana shishga yotganda даже burushlari da chiqib keladi dersin. Mana bu baranglar bitindi iskalgan emas. Bu vaqtda balaki onun da yurtda chiqqanlar bilan o'zi bitindi go'zallik bo'lib turib. Mana iskalasizdir bitindi. Shu biz sizin bilan nindi aradagina o'yinlashib turgan. Shu arada уже mana ko'pmi o'zgarishlar bo'lib olgan. Edi o'zga tushib turay. Ana vaqtda bitindi nelarda shu qiyarlarda balaki даже mana уже qiyarlarda chiqa boshlagan iskasini. Mana bu tushda qiyar chiqa boshlagan sanitsa. Murdaj qaytganda qo'shlarlikda bo'lar. Murdajlar o'xshaganlarda kirlashtirib olar biz endi. Mana endi ko'rasizmi nechik turarlar. Ona deganda даже ona kozhovniklar уже bitganlar. Shu kunda mana qizdirib tursalar, ular уже qizara boshlagan, уже osharlik bilan murtalarlar hali da osharliklar endi. Biz sonra aşağı qararız. Mana bunda nelar soğan bilan badanga ikisi birga qo'shilib o'sgan. Mana omonashlar da ko'rasiz, so'lagan omonashlar da bor, motorni ayttirib. Agar o'sqa kirgancha o'sqa tushgan sayin andagi barangigina bo'lar. Mana qo'shib baqchasida jilaklar otib o'sa bilan. Mana qarag'iz. Жалко, mana pishibgina bitmagan osharayıq bizalarni. Bunda pomidorlar tutqanlari. Bu как aytayım bu bizning bugungi front. Biz bunda mana nelar qozab chiqamiz işte mana pomidorlar berib qo'yamiz. Ko'rasizmi endi ularga suv bilmaganlardir endi mana surg'ayib bitganlar endi. Biz bunda bir suv sepgan endi. Endi umuman shu suv sepganlar yo'qdir endi. Mana shlangalar da bor bunda. Men aytib mana endi ko'rasizmi, o'sha mana qora qatlarda mana o'sha degan mana o'sha qora iplar, mana oshargan bular. Men ham sizni ko'zingizga soldim mana o'zim bilan bir sizga o'xshab ko'rsataman mana. Net ta'minligi turida. Ana mana bunda eski olsangiz endi nakabisalar o'sha. Bunda ne diyeyim endi balang bo'lsa, mana balanga so'ng tutilgan, shuna chiqmagan. Bu shaxsni o'zimiz biz qo'zg'agan endi. Nima deyim tamam. O'zingiz bilsangiz deganda yilqadir endi yilqa qirg'aga borib turmasmiz endi. Mana hozir bu assullardan naверное biz kuz kuni uchrashsak, shu nidatdagi butun nilarni yig'anda tag'in kuchlar sizga tag'in 1 kilometr turib. Mana hozir operator olsin-da mana endi go'zallikni tegi go'zallik intasi. Tag'in ulashish go'zal bir aytgan bularga. Bir boqib turibmiz hozir. Даже mana aytsangiz o'zgarishdan даже mana yilg'ada o'zgargan. Mana biz ko'rganda mana bu shistaydi, mana bu qo'mishliqlar o'smaylardi. Mana hozir mana qo'mishliqlar da o'sgandan keyin xatarigizda bo'lsa, men isin tushunmayman. Xatarigizda bo'lsa, men bevaqtda bu yilga o'zimning ismimni qo'shardim degan endi. Sizni придется agash Nechuk bo'ladi? Esingizda bo'lsa, vaqtda bu yilga o'zimning ismimni qo'shirman deganim endi so'ngga qolganman опоздал. Берскинен bir Новый-Русский уже mara o'zimning ismimni qo'shgan. U просто хочет пробиться в депутаты и angarga reklama kerak. Bu reklama shu yilga olgan как бы. И shu yilgadan suv olib sota olgan. Так что
Бірақ Нововоронецкилар шығарған су алсаңыз, бір ішіге ташымаңыз. Бұл шушы мағысты судан балыр ол. Тағы нама кейде... Сілеймін әлі. Ғафу етігізінде біз что тезген әтігінде мұнда күштік, потому что өзіңіз біләсіз күн қыздыра. Бүгін где-то уже, наверное, баянақ 25-30-ға басқандар енді. Күннің жылылығы не. Просто біздің аппаратура қыза башады, бізге пришлось гуляйға күшірген енді. Мұна қасызға мұна сөйлес. Мәмісі нелер күшлер ұшасты. Көресің алар суын тұтқандар бәрәңі аларақ өсмегенде. Өсім шақтыға керемәгіз. Нама кейдейім. Главное етіген ұныққан біз. Біз бітәрі бүгін успешно ғана экзамен сдавать етіп келеміз әлі. Барсында подряд. Мен айтайымын өзімді круглый, отличный, үлбішлік ғана беріп келем. Өзімді удивился былай. Әйбат тұққанға шаққатып қойды мен етіге. Тұшар да шаққата башалар. Нема кейдеймін. Оператор да тоже круглый, отличник, бішлік ғана барабыз. Ну как бы тырышабыз енді өзіміздің есімді түшірмәске. Шының үшін бішлік ғана оқибыз енді. Алла берсе, мен соңғы экзамен ikisi берем. Операторың яңадан 2 экзамені қала, аның бірі һәм 5-і. Таңа сізге напоминать етейін. Менің 4 июль күні туған кім бала. Мен қарап тұрасыздар енді шушы балашаға ғали. Ну мен балашаға туғыр, мен 18 яш туайын. Считай, что мен уже совершеннолетнийға айленіп барамын. Мен өзіме айтам. Если бы мен шушында оқымасам, мен күз күні бойында уже стройбатқа кетеді деп ойлаймын. Но пока кетерге жеймеймін әлі. Әлі білім аларға, армияға бараға соң болмасы. Мен не деймін енді лучше оқи алғанда оқып қаларға, шеманда армияға барып дауын болып қайтырға. Ішінеға тықсалар психика бұзылып қайтырған. Амында психика бұзылмай, мұнда не бар білмеңін арта. Мұнда да психикаң бұзылайын, оқытушылар білән тегебек общий язык таба алмасаң. Но советую, нема кетсілер де бек түзірге тырышығыз, бек әйтіп бармағыз бүтін негізінде. Әйтесіз кесе әні 5-ші курстан сында әйтерге бұла. Но 1-ші курстағы бек не советую, что әйтіп бараға. 3-ші дұс боларға тырышығыз. Siz mi yakalıyorsunuzdur min yabık mıdır da bu tekin üzüme eybetin yabık bu называется стройная фигура, чтоб таки манана тегенене çıkmasın diye. Ben думаю, более привлекательнее было, ну привлекательнейдир мен, чем если бы мен болсам, мына курсак шықса, битлері былай болса, мына былай фигура матур, бүтін әйберде өзімдікі кішіден алмайтын әгенде теге. Матур ғына болып тұрам енді. Мына бүгін олай берсе, зағар да тиіп берсе, бүтін қызыны напавал. Сразу тешақын своим обаянием деймінде. Тағында ма кейтейін екенінде. Итага еще день города да была, бұл Бирскийға енді где-то 340 еш была бағай. Чем меня заранее поздравляю. Андай датаға бір күнде яшай айтсаң енді міне жон иесі кішілер яшай әлмей енді. Но черепахалар яшай әлі бағай әлі где-то 200 чем летқа. Міне ашырынды міне шәхәрлер, өзінде міне көп міне бар аның. Ылвызысы да бар, педагогический институттар да бар, кооперативнылар да бар, бүтін әйбірі да бар. Міне шынды шәхәрді міне біз оқып әтабыз енді міне. Неше мен хуже деймін енді бүтін әрінде қорағанға. Тағын нема кей. Тағын нема кей сөйлемеген бескенінде матыруқлар тағын бұлмасқар ябла. Шунды күні қаз жылы болып тұрса, пляжный сезон башланады деп білеймін. Қазір бүтін күшіде оғайдылға су кірге келді. Но мен как бы не советую оғайда су кірге, потому что анда ол су деп атамасам да байын. Ол анда просто теге бүтін промышленный отходлар су білән бұтылған әйбір оға дейсен. Ана дур су деп атап бұма, какой-нибудь бірәр химический бірәр уже исім берсен да байында бұл оғайдылға. Кішілеріне шында су кірі, амалалар уже шында су кіріп, өзлеріне уже организмларға зиян кетірелер. Потому что как бы су үйдігінде клеткаларға кіріп, бүтін организм бітірген бұл. Шының үшін советую реклама озеро Шамсуддинға барағыз бұлче. Мына деген су да шестан нейді. Ну, еландар бар әлерінде, правда, өзім білмеймін де.
Bara saybat baraga. Уже futbolay boshlaganmandir. Şuttu bilan Quyoshlikka, mana boshda qiza boshladi, уже tegi boshni qizdi. Shuning uchun bugungi reportajimizni tamomlab turamiz. Kelinmagiz, bugun xushlaşmaymiz. Kelesi uchrashganlar hadli. Murdajı bugun da uchrashirmiz, kelinmagiz. Так что sog' bo'lib turg'iz. Әлеге нені алып барды Великметвазат, главный режиссер, оператор, постановщик болды Абдулманов Халид. Похлопаем, да.